ایوار باش باسی روژیا ایرو از جوار پیشکش دکم بش یکم توری یکم درباره روشا یا سوریه روجاوای کردستانی و گرنگیا کنترل کرنا باجار منبج هر وها تفکر سیاسی دفری و اگر باندورا اینا لسر روجاوای کردستانی تورا دوم جد لسر روشا ترکیه و تفکر سیاسی بداویه توری یکم جیم میوانداریا شرزات زیدی نونری ربراتیا خسر ج سلیمانیه دیگل مدیه دمت باش کاک شرزات من بش پشتی نزدیکی دمها ج شر هات رزگار کردن هات کنترل کردن گرینگیاوینا چیه؟ دم باش هلبت وک تانی زمانجی پشتی زیده ترج دمها جبر خدانک و یعنی شرکی بهز و بقوت لدیجی تروریستین داعش هزین سوریای دموکرات و انجمن سربازی آمن بجه کاریبون دو اعلام بکن رزگار کردنا شارع منبج رزگار کردنا منبج مرا کار منبج بنابک وک پایتختا فعلی داعش جبر ولو سرکفتنا که هر استراتیجیک و قوناغا پشتی رزگار کردنا منبج و نوک قوناغا بری رزگار کردنا ویبه د پیشی دجی ام وی سرکفتنا پیروز بخوینا شهیدا هات دی پیشکشی روح شهیدین برخودانا روجاوا و تایبت برخودانا من بجه و سریده شهید فرمانده شهید فیصل ابو لیلا خوینا شهید ما والا نچو وک جار بجارجی هزه ما سرکفتن و لدیجی داعش داستان دیروکی تومار کرن سرکفتنا من بج پیروز بالحمو پرچین کردستانی والحمو هي قلن سوريا وهزين ديمقراطيك لسوريا والنافشه سرکفتنا هری گرنگ بو تایبت مندیا من بجی نتنی جبرگ وک پایتختک داعش بو آسته وک ریادنا برا رقا و سنورین باکور و دولتا ترک آلیکاریش بو داعش دهات من بج وک ناوندک سرکی بو جبو وان کارانا لی جبرگ من بج وک نمونه کش بو تفای روجاوا و سوریه جی جالیه رنگ بونه و فریبونا پیکاتیان گش همو پیکاتیا تد دجین خلکه وی شارین جبر ولو اف سرکفتنا گرنگ و آنا امکارم بیجن ایدی ریا عفرین وکریه جبو گرتنا کوبانه و عفرین جی و فیدرالیزم جی آنا راگیاندنا فیدرالیزم پشتی مجده رزگار کردنا من بجدو مجده راگیاندنا فیدرالیزم جی بریویه دفرن للرجاوية باشار منبج وقت الحاصل العراني حكومة السوري تدي هنا تيكا من الشرط قال حكومة السوري هيقون كاربن كوباني بجهين عفرينه يعني تزاني شوا انا اف تفاصيل عسكري جاري انا نكارم بحث بكن هيزي عسكري او كارم برسف بلاني وان تشلويه لي وك مبدا بريارا قرتنا كانتون روجافا بريجي شخوا من سر اخوينه جرك نافچين ما بيجين هف گرک اف فیدرالیزما روجاوا باکور سوریه جی اف سرکفتنا لمنبج به وک موراله که خبات و کار جبو یک خستنا وان نافچیانا و جبو راگاندنا فیدرالیزم بیستر به و کار جی بردوام دوی آستیده گاندنا کوبانه بعفرینه تدبجه لجر اپراسیونا کانه و به مشاندن امریکا و پشتوان بجواره يعني تزان وك بريجي برسوا بريجي ماني زمان از لفر نوك بردف كي لشكري وعسكري مجارن عسكري كنجي البته تنسيق سياسي اليكاريا عسكري تينا وتفاصيل يعني خوياي انا رزقار كردنا من بجوك نمونه تبينه تنسيقك تمام هيزن هف بيمانيان في دولتي رهبو ورزقار كردنا من بج ام لفر جارك دنجي سباسيا هيزن هف بيمانا دكن امريكا وهيزن هف بيمانيان في دولتي جبر بجدارکی سرکی بون پشتو پنابون جبو هزی مدرسگار کردنا من بجده وش خود تنسیق لقال هف پیمانیانی اف دولتی ند من بجده جی دست بکر يعني اف سر يعني پشتی بر خدانا مزنی کوبانی تکلین هری باش لقال هزین هف پیمانا هن و بردوام بيجي پشتوانیا هزن هف پیمانان جبو شرکرنا داعش یان جبو بجیکرنا پلانین کانتونای بگهاندنا وینا بهف يعني زانما مثلا انا هزي سوريا ديمقراط ويبجا اف هزانا نهم اولو شردكم به هدفك وبه ارمانج اف هزانا غريداين مرجعيتك سياسي بروجاك ديمقراطي هي اف هز جبو في بروجا ديمقراطي بيروز
بالسدا شهيد دان نموند حمله من بيجده بالسدا شهيد ما هبون يعني مثلا نهم اولو تاني شر جبو شر جبر بلانك ماي بروجاك ماي ديمقراطيه هي بروجاك چاره سري جبو تواي سوريا هي وجبر ولو اف شر هاني اف سركفتنين هاني هدفين واني سياسي جي هاني بيشك اي اشخاص اف ارمانجن قواداني برشاي بخو بارمانجن هزن هف بيمانان وهف بشبه قاسم مشترك بدنا فواده يعني تزانه هركز زانه اف خباطا كتكرن لروجافا باكوري سوريا جبو دامزراندنا فيدراليزم يو فيدراليزم جي افسري 4 5 ماهي 3 4 مهزيدتر خباطي وي بردوامن جبو مثلا يعني وقت مبدا الحفظه ما سياسات اعلان كرن لوك هيكله رخصني وياسايي وسياسي تفاصيل في سيستمي في بروجيه اف غريبستاوي جواكي انا خبات اف چن مه بردوامن و وان نزیکاناجی اف خبات و بگی ارمانجا خبرا گیاندنا فیدرالیزما باکوری سوریه روجاواج برولو هدف سیاسی و ديمقراطي هز سوريا ديمقراط اف بروجه جيب و اعلام بفه لتجاري امريكا پشتوانی جبو في بروجه ندای خوانی کرد پشتوانی جبو شر داعش دو خوانی کرد کاک شرزاد نانا نولوي امريكا دجاتيا فيدراليزم نكريه هذا نيف دولتي بقشتي من اقول دجاتي كر مقو پشتوانيا خو رانك هاندي لي پشتوانيا خوش بو شر داعش يعني راق هاندي و هردم دبجه يعني از تنسيق دكم هما هنجيتكم جبو نهشتنا داعش لدوره نانا تزانت تكليه مي سياسي جي اصلي هري بلند لقال هذه بيمانه هي وبتايبت امريكا كتبحثها امريكا كر لقال دردور دنجي وك روسيا الدولتين اوروبا يعني مثلا نتني هما تنسيق عسكري تنسيق سياسي وتكليه سياسي جي هنا وقت نموناس كان مشتر بيجم انا نونرتين روجافا لبايتختين ولاتين هري مزنزل هذه جيهاني وك المانيا وفرنسا وتبيشروجي جي الواشنطن ام كاردكن يعني هفديتني مال سراسي السياسي هري بلند هنا يعني مثلا نتني تنسيقه عسكريه بله. ام هيزه مي عسكري مرجعيه كواني سياسيه هي وامريكا وهيزه نيف دولتي شرف في بروجا فيدراليزم نكرنا بلكي ولو مباشر دستك نكرن لدجاتيا يجي نكرن وام باورنجي هيزه نيف دولتي هجر دخوازن چاره سریه که جبو روشا سوریه و قیرانا سوریه چه بوه گرک دستکا فیدرالیزم روجاوا باکوری سوریه بکن و هزه نف دولتی جی ام باورد کن او قناعت ایدی جوار زلال دبه هدیه دی. اب پشتوانیا سیاسی دوبلماسی جوار جالی امریکا و گوت دبیجه بو سدما گردنا نویسنگه هوا نونراتیا و لموسکوی يعني از عجمايد ميم تشلوت في برسيج متك او دروا قبل ابو لهناك سايتين بسرميته تركيا واستخبارات دولتها تركو او هناك عاليا اوبوزيون بسر تركيا ده نزا وجي خوياي باور كريه نونرتيا قهات يعني وتشلو بو وك بروباغندا كي هات كرين ليستوكك 200 تركيا وغرفين شري تايبات ما بخانو تشبلا نكر توضيح جالي ودر نكت بات الفيدك يعني نافاز بيتر للسر بالسكرن اگر هي فدراليا باكوريا سوريا باكوريا سوريا بيراك هاندن بيك هاندنا كوباني بعفرينه نانا عفو مادام تبرسكر جرك از وك فرصه جي از خيابكم جبر يعني نكاري ما تكذيب المكذب زاني نانا جرك نانا اف جرينجا تشتي جرودا يعني بلكي وجي اني زمان وهناك اليا جبلا كر بزانبون يعني نونرتيا قهاتي قرتن لموسكو نونرتيا حكومتها هريما كردستاني نونرتيا حكومتها باشور جبو يعني بالنافي قيرانا ابوري وداراي او طبعا او نكاري ما وناي شيء من السرب اخذهم برسامجي ناو كاكشر بله نا برساته ابو گرکس خویا بکم برسامه او بو نراتیا کانتونن روشاوا هات بلاف کرن گو هاتی گرتن تا زلال کرنه گو تا گو نه هاتی گرتن جو بهتر ام سر نسکن کاکشر زاد از خوازم یک زانبم اگر هي فدرالیا روشاوا و باکوری سوریه براگ هندن بیگ هندنا کوبانه بعفرینه او براز تاني بيز احمد ازويج جوابي سريعي تمام كم يعني او نراس اصل اساسي تني انه نرتيا ما لموسكو فكري وهفالي ما لانه نرتيه كارو خباتي خدكن وتيكليه مال قال دولتها روسيا تيكليه باشن وبردوامن جبروا له اف خبر اصله اساسي تني بله ببور برسيارته برسام او اگر هي فدراليزما باكوري سوريا روجاوا كردستان بيراغ هاندن
بيج هاندنا كوباني بعفرينه. يعني أنا كارو خباتين ريخستنا في سيستما فيدراليزم بردوامه يعني دفان دو مهانا ده كيم زيده بالضبط از نكارم تحديد بكم بريار واي جبي اعلان كرن مرة نزانجي يعني دفان دو مهانا ده دفان شن حفتيانا ده او تشترو بدرونه دي يعني افانا جارك دين از دبيجم تفاصيل عسكريين وك مبدا جرك افناف كانا بجين هف جرك سيستما فيدرالي شخو مخيايجي يعني التفاي باكوري سوريا روجافاي ليفانا تفاصيل عسكريين ام نكارن تيد باخر يعني تونا بشاز ذكاء فدراليزم ناي راج هادن حيا آزاد كرنا وان دبران وهاندنا كوباني بعفرينه. يعني مقولوا نقوتي تام ليه كان بنردين وقت ما يعني فيدراليزم هين هي يعني هين اعلان نبوي وك سيستم وك مبدا انا كارو خبات السر تيم الشاندن برا ام بنركات شدب بشتيك رزقار كرنا من بج وآزاد كرنا وينا نهاد بندسته جبات الاشکریا من بجده هونه چوا سر دری پیر بکن و ببو گرسپی هونه اداره که تایبه جر بکن و گو سوزا امریکا دای ترکی و هزن کردی خو بکشینن يعني تزاني هذه سوريا ديمقراط وبرجي بريق دروس بفي يبقى ويبجي يعني هذه ما تمي وقتا نافچه رزگار دکم تایبت نافچه استراتیجیک وک من بج بريجي شداد جريسبي يعني بدرجه فان 4-5 سالان يعني هي زي ما تميل سر داعش سر كفتنه ودستان تومار كرنه تمي هذا عسكري بشتي نافچه رزگار دکه بشتي فتره يعني مثلا ميناي الغاماي وقرا ملتك در كتب وقتا الشهر اوانا قال لك تفاصيل هن يعني هما ند شفورو كده مساله تمام دبه بشتي اف استقرار تشيد به تاكيد دبه نافچه باقش بويب تمامي جو جروبين چتو تروريستين داعش و اي وقت داعش هو چاغي خلق نافچه اداره خو بيك دينين همو بيك هاتا وما بريجي نمونه دي يعني وقت الجريس بيجي وقت اني زمان انا ريفبريا خسر الجريس بي هي بيشتي هات رزقار كري همو بيك هاته نافچه جو كرد و عرب و تركمان و همو خلقين جريس بي مرا كارفي نمونه من بجيب كاربين لنافچه دنجي ايت بيشروجد رزقار ببن يعني جرينج او ادارتك مدني جي خلقي همو بيك هاته خلقي نافچه بجدار بن بيك في اداره خود درست كن و كاري خو بريفا ببن ابصدان شهيدين قلت بحسكر هيزن كردي وين هفبش ين دقال عربا قول منبج هاتن دانت بينا هف بارا يعني جي همبره يعني همبره دقال جرينجيا منبج يا استراتيجي يعني زانه مثلا جرينجيا منبج هركز زانه ايدي يعني شهيد ما راست الشهيد انا نزيكي 5000 شهيد لشورشا روجافا هيج دست بيكاوي خوينا فان شهيدانا جي راست هر شهيده كيما خويناي جران وبوهاي وام وك ملت بقشتيل سرتاسري كرساني جي بي بي ايشن لافجي قلنه ازاديه وسركفتنه يعني جيب جي كردنا اف سيستما ديمقراط آل روجاوا باكوري سوريا من بج هلبت من بج شار نافچيك استراتيجيك بوش بو داعش ورزقار كرناوي و نقطاك تحولي جرينج بد شر ديجي تيرور ده ود معادلات سياسي بقشتي لسوريا ومنطقه بتفاي يعني رزقار كردنا من بج نتشتكي بچوك سركفتنك هر استراتيجيك بمقاييس عسكري وسياسي جي وجبر ولو خوينا بيروزي الشهيد ما ده حمله من بج ده فالا نتشو بالعكس انا پشتی رزگار کردنی جی و برهمه بهتر خویا بکه. ونشاول تفكير سياسية منطقية دفرد نارن تركيا وإيران وروسيا دقال حكومة سوريا دقال سوريا ده صلاة عيني حالي حاضر جبينن ين هفبش دكن ين مكثف هم بس دكن ون بشي شعبي ليد نارن ونشاول ليد نارن. يعني أبيا وك برسبة كش برساتر أسكارن بيج بو تشقاسي زانبه رزگار کردنا من بج گرنگ یا نه گرنگ بنرجدو ده دوان چند روزانه ده بتایبت پشتی من بج کت واری رزگار کردنه يعني ما مثلا ساعتا بنر انا تکیلین در دورا چلون يعني انا بتایبت دو مبخوم متابعه کر وک پریس کنفرانس که ناو وزیر درو ایران و ترکیه ده يعني اشکره آمادن هر تشته ناکوکیه ناوان ده چارسر بکن لی تنیج بو دجبریا کردا و دجبریا او رولا پیشنگ
اگ روجاوای کردستان آنا دبینل سر آست شر دجی تیروره سر آست دیموکرات کردن سوریه و دامزراندن فدرالیزم روجاوا باکور سوریه حیا وزیر دربی ترکیه اشکره دو پرس کنفرانسیت گو دبیجه پکک و پید و پجاک یک تشتن و مترسیه لسر هر دو ولات ما یعنی ایدی خویای هولدان وان هنه وک بره تدی بدريجا ميجوية ترسنا قوف هزانا الواب قلبن تمي چاوا ترسنا اف هزانا الواب قلبن ببن يك يعني بري المقلوبين ما شخونا تشكينو يقل ما بقلبن بري اللي ديجي ما يكن بري بلاني واني هف شيء لأنا تناقضات ادنا فاندا بتايبات لسوريا شر مذهبي بيشكتية شر السنة والشيعة السنة وعلوية هولداني وان هنن يعني بتايبات أنا سياستها ترك سياسة أردوغان بتايبت أم أنا زانن أردوغان وحكومتها أكبر دتشرا وشك خراب دان بتايبت أو انقلابها قتشيبو إيدي وق جفاك وق آرتيش وق سياسات دقيرانك سرتاسري دولة ترك جبر ولو هولداني وان هن أو سردانوي موسكوجي واعتزاري يعني أبقش محاولات دتشو موسكو تي طهراني وهر الشاميجي يعني أنا وزير دربي تركيا وزير دربي إيران يردجفه وقت تبيجي حسيبي وزير دربي حكومتها بشار الدجفه يعني جبر ولو هولداني وان بردوام تنج بو خنقاندنا شورشا روجاوا و سيستما روجاوا فيدراليزم روجاوا باكوري سوريا لي ام جوار دبيجن دم هاتي جوهرتن ناكوكيه نافوان دجي هولداني وان هنن ناكوكيه نافوان في جاري مسترن جواب تمي تدي بعبعي كردي ووزيرين دربه اي ولاتين كردستان داگیر کردن و دابش کردن بجفن و مثلا کرد بده سالا پاش دفه گره ایدی سردم نه او سردمه جبر ولو گرک حسابات خوشی مراجعه بکن طرز سیستم ستمکار و شوفینی و تک مذهب زلالی نرینا درباره وی خاله گشت اسپازمه که زانبم اف سرکفتنا گوهزن کردی دشارده لدجی تروریست رخصنه که مازن وقت داعشه بدست دخن چه تأثیرات اینا لسر روشا یا نافخوا یا کردی هبه يعني چاو ببور مفهم نكر برسامه او پشتیوان سرکفتنین گویا پکی و پجه دگل هزندن ین هبش لمنبج تومار کرن و گو تاماجه پکر داستان تومار کرنه و تو دست پیش خریطنه بن جبو باش کرنا رضا یا کردی یا نافخوا يعني تو دست پیش خری و هبن دگل انا کسی ده گون رز نافخوا ین کردی جی خورد ببه يعني زاني تشاوا انا افسر كفتنا قل منبج بتايبت ما دام بحث هايتكن سركفتنا هر كردكي سركفتنا هر ديمقراط خوازكي لتواي سوريا جبر ولو جرك اف هيزا كتاب نافكر انا كسا جرك ايدي مراجعه خبك بنر يعني برا انا شخرونين لاوجفينا قام بحثكن وزير دربي ايران وتركيا يعني بلاني قد بل ديجي كرداب تواي هجر او وك اليه كي كرد خو اعتبار دكن جرك تبي اف روسيا ديمقراطي وسياسي واف شورش شهانه بفن ودست دجبريا بكن واف سركفتنا منبج كارب وك نقطاك تحوله وجرك اوجي كرمكن اف ايدي سياسات واني غلط وفاشل ايدي اثبات بتمامي تو انجاميه تنن بله بس هون وقت نونره رفابراتيا خاصه وقت حاكمين روجافا خود الناس كرن جرك هون دست پیش خريه بكن معناه مبادرة جرك جالية يعني زاني مسألة زاني تشاوي يعني زاني أنا دفان وقتك من بجرز قارد بو إيدي وديجي وشوباند وكراجا عندس باوركم تلفزيون أوجي ودي شلو بتايبت جنة من بج جنة عرب بتايبت يعني شبيكاتا عرب شلو أو عبين رش إيج جروبا داعش السروان فرس كربود شوطاندن شلو هناك زلامه قل من بجيريه خو كرد كرن يعني تشتيق انا لروجافاي كردستاني دبي تشتكي ديروكي شورشك جواكي جبنگاه جواكي شورشك ايدي تاثيراوي السر استي حمو بيكاتي سوريا ونافچه يعني دربي سينوري روجافا وسوريا جي تاثيراي تشبوي جبر ولو افسر كفتن بيروز برسفا خور نقرت كاكشزات بله برسفاتا استينم زمان از بريفا مستر جبو برسفاتا جبر ولو دفيان وقتانا ده وقتا اف وينين ديروكي بلاد بون هناك الين انا كسي بروباغندا دكرن وقت ميجي دجبريا سيستما روجافا ودسكبتن روجافات كر جبر ولو ام رخنا دفرديه جرك مراجعه خوبكن
جرك دفج أو مراهنات خو لسر دولتا ترك وائتلافها قد حميزها دولتا ترك ده جرك دفج بردون ورن تف رفع جر لي خو بفن داستان تين تومار كرن سركفتن لدو سركفتنيه وببشتو هماهنجيا جواكان في دولتي جبر ولو جرك الدربي معادله نمينن جرك كرمكن بجدار بفن او دبیجن هون ایریشی نویسنگه حیوانات کن ایرو بریا گوز دست به برنامج من دیسا که نوچهال براف کرن ایریش لنویسنگه ها یکیتی هات بو کرن بریا اینا جبروجه که ایریشی یا مکتبه یکیتی و پدکجی ل شرقیه هات بو کرن او دبیجن هون ایریشی متکن اون چاوش من کسان خوازن دیسا که بین دست خاطی خنده سوده یعنی جی هون وانا به ایخانت دد ناس کرن اون چاو خوازن کو هماهنگی چه به چاو هم دیسا که جارک ده گمانی روی هفدو بنارن نب هفدو رونن يعني زاني تشاوا مسألة أنا برا أمولو برنجكي قشتي أنا كسي بشك جيتش محوري برا أنفيا دستي شام بكن أنا دو محور هنا محورك هي محور كردي وبروجا فيدراليزم وبراتيا قلا وحمو بيكاتا محورك يدن هي أوبوسيونا بدست دولتا ترك وهناك هزين إقليمي محور السنة محور السنية وأفانا دجبري كردان بتايبت لروجافا ولديجي كردان وجريجي ماجي خرابتر ونجي محور الشيعة نكواتا أنا كسي أنا نانا أمنا محور الشيعة نانا برسفا جواب أمنا ولو هاتية تدبجي أنا كسي تقود محورك يسونا هي جبرويك نانا مشترقو محورك هي محور الديمقراطي محور الشرع ديجي تيروري قام وكروج آفا بيشنجيت كن محوري قشارة سرية جبو تباي سوريا بيش دخي أب محور سياسة خطا سيام ما جيردوغو نا محوري السني نا محوري شيعي أنا كسي وإيه بيشت أنا كسي بشكنجي محوري السني أنا كسي أنا أندام ائتلافه يعني بشكنجي ائتلافه تيكلين ائتلافه جيب داعش وبجبهة النصرة أنا نابي خوكريه فتح الشام هركزان يعني أنا نمونا الحلبة كي بيشنجيه جهازي اوبوسيونير دك او قد نافدو قوساده نجبهة النصرة يعني انا كسي قرك خوياك آلي بك يا بشك بجي محور الديمقراطي ومحور خطا سيام وشورشا روج افا وسيستما فيدرالي ياجي بشك جي ائتلافي قل ديجي فيدراليزمي لديجي كرداي لديجي براتيا قلاي دخواز دولتا مركزي جارك دن اعاده انتاج بالانسا كتشبه اگر كسي انا كسي كاكشر ذات الفرن اشتباهي بقوتا امام خطا نتوينا راسا انتدراف دا امكار دكن ل ائتلاف دجي ائتلاف دا امكار دكن ل تبريار عمل سر فتح الشام تنا وكو جور صبراجي بريار ينال سر تنيه وسروكي ناجي انا صعب دجي بريار ينال سر فتح الشام تنا جبروي اكيد بجن كسي قول شامي شردكن يبهجيه كو اوجي الي كار بحكومه سوريا زاني تشاو يعني انا خطا نتوي باش انا ما فيدراليزم راجياند لحفظ السيا لجنيفا سيا اك فشلي وك يكو دودو ريجيمو ريجيما بشار واوبوسيونا رياض حجاب جفيا بونشلو سلطته تقسيم كناف هفدا يعني مفاوضات تقاسم سلطه بنا تحولات ديمقراطي بو وقهرتنا ديمقراطي بو انا كسجي يكش خرچوبو لوك كومبارس وي شاغي وقتا السر هر تشتي اختلاف كرن ودجاتيا هر تشتي لدجي هفون لدجبري هفون تنه ديك خالده رد كرنا فيدراليزم روجافا باكوري سوريا ريجيم واوبوسيونا رياض حجاب رايوان يكبو هل وستا انا كسجبو بالمدي انا كسجي دجبريا فيدراليزم يذكر باش كا خطا نتويت كدي تفيدراليزم جروجافا نانيه تحكم ذاتي ناني تاداره محلي نانيه كاتو تشد كد ناف ائتلاف دش بوغن فيمكن اف خطاتين توي برهميتشن يعني افانا برسن جدينه جرك انا كسي خويك لايبك بشك جروج ابا وشورشا ديمقراطي وفي فيدراليزم يا بشك جبهه فتح الشام وائتلاف ودولتها مركزي قد خوازن جارك دن سيستما مركزي سوريا فقره انا ام دعوه فيدراليزم يتكن ام اشكرت بيجن يعني فيدراليزم دبان دمعانا دعوه فيدراليزم يتكن بيجا فيدراليزم وريفرالاتيا خسر بما هاتي راق هاندن كا دعوه فيدراليزم الكوكريه كاد ناف ائتلاف ده ائتلاف الزام بويه خطاباوي سياسي دوله لا مركزيه فيدراليه بتشكيلو تنه ابنا راسته افيا خاباندنه انا كسي بشك جمحوركي سياسي عسكري طائفي سنجري عربيه
تنه وان بكارتينج بو بي والله باي دو كورجي مرهنه لأنا كسي تعبيرها كرداناك ونرتيا كرداناك جبرولو اگر دعوة فيدراليزم برا اشكره هلويستك جدي دناب ائتلاف بيج تبني فيدراليته بو سوريا بيشروج بكن بله اوجي وقو اشاره بكر بكورتيز تعليق داوي برساتالي زبكم بيجه هزن كردي جالي امريكا وتن بكارانين وجالي السياسي بتني او مقبولا سر ساحه دوليش بروي كي هبونا و د ساحه دبلوماسي ده يا سياسي تنه يا اف تشيروك بري ب 6 سالا جارنا شخور هناك فقيرات وقوتن لأنا يعني عمليا او محافل دولي ينجو هزن ناف دولتي سرپرشياي نادكن او حاضر دبن نا تزاني يعني انا تو بحثا اخافتنا كدك بري 4 سالا الين انا كسي وايج انا كسي دحمي زوان دنا شخور ولود قوتن ما نيسانه جنيف او جي حاضر بون قوتن نبريا 4 سالا يا مسألة زانن مسألة نها يعني كال الجنيف حاضر بو شكر للجنيف شو احترام اويها بو وكرد بو وكسكي كومبارس بو وياني بون لا يحل ولا يربط ايه ما جبر ولو رخنه ما وانجام ده مدي جنيف شب سريات يعني مسألة ما جنيف مسألة بقشتي انا سر استي وك نمونيا چاره سریا ديمقراطي سر استه شر ديجي تيروري سر استه بروجا فيدرالي بروجا چاره سريه انا نونرتيه ما لباريس لبرلين لموسكو نونرتيه ابانا قشنه هفديتني ما الكوشكا سبي لقصر اليزيه شاندين ايه امريكي وايه نيف دولتي سر استه سياسي وعسكري تين سردانا روجافات كن افانا قشنه يعني ترى تشخر تشويل دور رياض حجاب قالك اسفاس رياض حجاب شرزات يزيدي نا تبزلالي قشكاك شرزات اجبرنا بونا دمه بس يك جمله يعني يكي انا كسفقيرو شخور وقت بادي جارد اللي قال لي رياض حجاب تشوي جنيف تجبر كرويا مقياس نا متى مقياس داناني او جيل برامبري ويكي او جيل بيجن قهون تيم كارانين هون جيت خوازن بين الجنيفيرون اللي بدس وناكفه قالك اسباس شرزات يزيدين ونري ريفبراتيا خواسري سيمانيه مرابو بواكي زندي قالك اسباس بشينا بركه باسي روج بحث روجي بردان توري دوام باسی روش ام دست پێ دکن دەربارەی باکوورێ کوردستانی و تورکیە و تەبگەرا سیاسی یاڤێداوی و سەردانا ئیرانیش بۆ تورکیە سەردانا تورکیە ji بۆ رووسیە و باندۆریاینا لەسەر نافخوا یا تورکی و لەسەر کریزا سووریە بێتر ئاخافتن لەسەر vê mijarê mêvandariya Zîwer Özdemir parlamentarê berê yê AK Partiyê ji Enqereyê demête baş şikekê Zîwer tevgera siyasî ya neh beriya derbeyê jî beriya pazdêtiyên mehê dest pê kirbû قالوا اف تفكير سياسي يا نه جبويه كيفت غره كو سياستن بريانها جو AKP بيجي كربون شاشبون يا راستي او نايو معني جو او سياستي جو بري تفكير جو تركيا دكرن غلطي بونا دم جبو سياستا ينava devleta da herkes jibo gelli xwe menfaata wê istikbala devleta xwe çi lazım be wê dikin ew gavil tavîjin dem bi cîranê xwe re jî an bi devletê diyar re jî hinek problem pirsgirêk çê dibin mümkün e ama ev ya nayê manê got siyaseta politika got berê kirine tev xelet tê hesab kirin yani bu hesabı gerekli ne nertin? Tırsı jweyekê heye ku derbe dubare bibe yan jî tirsa derbeyê hîn mayî ji ber wê vê tevgera siyasî dike ya diplomasî. Ya rastî tevgera diplomasiyê berê jî hebû hem serokkomar yê Türkiye Brez Recep Tayyip Erdoğan belki de dîroka Türkiye'de en yego hem diplomasiya derî welat hem nava welat jî hem geravê hem jî ji bo xizmetê wê yego zaf geriye belki mînakeke yani Brez Tayyip Erdoğan ev ya
ji bo negoş tırsa darbe duemin vekve gavla kulübe avitin mümkün yani heci ji bo darbe de Türkiye'de megellek cara digotum medgo Türkiye'de edi ji bo darbe etti kes nikara gavl bavica ama medit ki gavla ki ulo hata avitin ki gel tev rabu serpiya o mukabili ve işi de gotun edi Türkiye'de tükes be çeka be silaha nikarın vi milleti idare bikin nikarın hükümet bikin gerek bir raya bir denge vi gelli verin behel bujartını verin çü siyasete kavan hebe prosese kavan hebe fermo behel bujartını verin o vi memleketi idare bikin hükümet bikin be zordariye be zorbatiye be silah be çek edi Türkiye'de tükes nikara darbe bike tükes nikara ve hükümete go gel desteka gel püşta ve hükümeti ya rastı darbe lebikin o ser idare hükümeti bavicin. Jibolu ama gerek tedbir be standın. Denava Türkiye'de evya de sistema Türkiye'de yani nezi çil sariye ev gavılte avitin yani çil salida hedi huruk gavıl avitine dinava sistemada dinava leşkeriyede askeriyede dinava polisada dinava dadede yani adliyede yargıyede ve hasili hamı bürokrasiye devletede gavıl avitine dua gavıl adaji ci strateji zlame xwa yani yego militane xwa xistine vedere o بوا ملیتانا ایدی هاتنه ولو بله gelek cara ez ve perse tekrar dikim tırsa derbere maye tırsa derbere maye yani derbat tırsa derbe ya rasti ne maya bes durutiya Avrupa'yı durutiya Amerika'yı Türkiye piçeki hecivi hesabı dike çünkü hesabı van halasna bu ya yani evya maşana yani yego darbe FETÖ, terörist, çete, nava Türkiye'de avana maşayı derine, dervakine Avrupa'yla yani zaf aşikara çünkü durutiya o anda yego Sadi Penci do Sadi Penci hükümet yani serok vezir go hükümet dikin liseri hükümete de heneka teröristi çetenin darbe kirin jibo ve hükümete go be meşru hatiye iktidarı jibo go darbe lebekin terörist çete gavul abitin ve heci Avrupa'ya ne serok kumari van ne serok veziri van he dinava rojnava da izahat nekirin işte bejim muhalefeti ve içinde tişte haberdar nekirin yani jibo Türkiye mecbur tedbira xabistine jibo duyamin çünkü maşana dici jibo go nekevne bir devre Türkiye'de çi lazım ve gavulada ama çiye Türkiye'de ve de zam katedike her tişti xoda de devlete kuvvet hukuki adli çi lazım belki ve hukuk edici tükes gereke mağdur jinabe ve mağduriyet edici gereke be peşay begirtin ama tedbirci gereke bestandın. Ez vegerim pirsayekî ev serdana vê dawiyê gon tên kirin vê hewleyê yên diplomasî tên kirin zîbûna Tirkiye û Rusya û Îran jevdû tinabîne ku wê zorî li Kurdên Kurdistana Bakur wê bêtir bibe? Ez beni yani bir zordari Kurda anha nava Türkiye'de em dinerin ego zordari Kurda dikin PKK'ya. Çawa? Yani İroji Hakkari Beytü Şebabi yani Serok'u Cuani Mey Beytü Şebab ev Ubrakivi dahab Cuani Mey Khortema hatmi katil kirin. Yani zordari devleti ve Türkiye'de edi ev kevnejariya kevni kadimi go zulme zorbadariye lüser gelbeke ev ki ev tüştük nemaya ki. Bu da va hukuk ede. Dinava hukuk ede çık lazım be gereke bir avitin ev ki. Ev durxistin û pişxistina HDP nabîne PKK xortir dike ji ber got çaraseriya siyasî li Tirkiye dûr dikeve. Yani ya rastî çareseriya siyasî gereke HDP jî wa gavula bêje avitin Birêz Demirtaş jî
درۆژبەرێ ji bo serokê yê got PKK rojnama de beyanatێk dabû muqabilî wê de gotu şer nava bajara da em ê têxin nava bajara ji bo wêna gavlek beyanatێk dabû min taxtîr kiriya rastiyê wekî gerek her gelê Kurd êdî binêre eva leşker bûn di nava cilê kincigê askeriyê xwe kiribûn ev terorîstî FETÖ di nava Tirkiyeyê bi çek bi tanka bi eştere bêjin bi teyara bi helîkoptera li ser insanê sivîl bombabaran kirin ama ev insanê sivîl sînga xwe dane berva bomba dane berva fîşeka yê PKK jî aynı ew ka yani PKK jî gerek de Türkiye'de tiştek piskireke me hebe em ya çareseriya me diplomasiyê bi siyaseta sivîl gerek em bikin êdî leşkerî bi kuştinê bi ew ki di Türkiye'de ti kesî gavla nikare bavîje ew ki بري هر کسی هر گو چقدر ایگو ام ترکیه ایگو ام نجی کی لدیجی دموکرات. دربه درکت کاغزیور هدف بو صلاح الدین دمیرتاش بله. دعوا و یک کر ارگالی سیاسی بجفن اجبو کو شرمزار بکن هولا دربه گرک چاره سریک بدانین گرک قناغ نه دست بکه افرونشنین یه سیاسی هات پکانین و هدف هات بجگو خصن قاطع اک پارتی ایرو تهمت باره به جداکاری نبرا کردو و ترکاده yani nava Türk Kurda da ev darbe necbo Türk kapitene bu ev darbe her gele godu Türkiye'de dijin mukabili bu yani Kürtçi Türk bu dva meydanı eştere becimci Ankara gibi İstanbul Batman Diyarbakır hamu haşte yek vilayeti Türkiye'de her meydan evan her skak evanda çıkas Türk bun avkası Kurda bun yani Kürtçi ile beraber ve darbe وانجي سيغاه بله هذا بيجي دركت لإيرو هذا بيجي على حكومة تيبش بخصن برسام أبا كاكزيفر yani HDP de yekemir roja darbe de ji me brez saruki parlamentoya Türkiye'de brez İsmail Kahraman reji ma ziyaret kiribu due ziyaret edici HDP yani siyasete veke dva ki ve pirskireke de jibo tiştek provokane be provokatif eylem nebin jibo ya wan piçeki paş da davun ya yani brez seroke parlamentoya avya ifade kırmara jibo hem şevap peşici hem rojadici ama bildiriya yani beyanata go her partiye dınava parlamentoya da go imza avitmun HDP'ye o imza avitmun چما جالی AKP تێ پێشگو خستن پرسامە ئەvە هەگەر ئەک پارتیە پرۆژاوی هەبیش بۆ چارەسەرییا سیاسیش پرسا کوردرە لە کوردستانە یا باکوور چما HDP پێشگوه دەخە yani pişko naxa AK Parti hem ne bizim AK Parti belki hükümet hali hazırda Türkiye'de yek siyasi yani partiye sivil ye siyaseta sivil godvet ye go destek da Türkiye wana diyari çam nake ev ya HDP'ci eştere bizim vek Hudapar'ci vek eştere bizim Hak Parti yani va partiye di epçükçi Türkiye diyari çam nake ama besevki ve meselede HDP desteği HDP gerek rahat mı yani PKK desteği amçıki rahat mı ki karbin go gavla babijin gerek hükümetçi destek bide yan işi hükümet eşitine hükümet destek dahi yani dama çareseriye de HDP avkaz peşte go çube jubogo siyaseta sivil destek bike hükümetu AK Parti'ye ev destek zahaf dahi o Avrupa veci yani mesela eğer go ve mesele viçaviyen bilirin HDP o Kürt yani Kurditi best ipoteka HDP de be yani hükümetu HDP gavago hevdira ev bikin de belki mesela Kurditiye çareserdi be ne oluyor ya yani eviya nertine ki galata dve galatiye de ki çünkü hamu demek Kurdidiciyene yani Kurdego çıkar Sadi Penci bejinki HDP ve Sadi Pencici Hizbe Partiye de mi yani AK Parti bin ya Oda Parti bin ya AK Parti bin verasili
fikir edibin ve ew kê de jî vê rastiyê jî gerek em binne ber çavê xwe ew kê. ئەو دەستەکنەمای ینی چارەسەریا سیاسی یا حکوومەتێ ji pirsa Kurdîr niha hatî sekinandin Nehatiye sekinandin her dem berdewame ew ji bo vê çaresîriyê berdewame ew kir hem de genel merkeza me yani AK Parti'ye serokatiya wê jî hem jî hikûmet jî ji bo vê mesela her daim wa gavla tê avîtin wê xebatê tê kirin bi rapora bi nertina bi xeberdanê bi diyalogê wê ew kê ji bo ku çareser bike vê meselê ew gavil tê avîtin daima. Yani ne got piştgûyê xwe kirine ev ya hal bûye na tiştekî lotin hemen. Tirs heye ev civînên goha tên kirin neqeba Ankara, Tehran û Mosko li dijî Kurdan be çi hay weş vê xalê heye? Yani ya dijî Kurdaya rastî ji bo Rusî mesela ülkeye tabi ji bo mesela Suriye'ye. Belê. Yani de Suriye'de ji bo Rojava tenê nadin mesela nava Rusya'da Türkiye o cuda de fikra o Rusya o Tahran yani Moskova o Tahran cuda de fikra diva o kadar hem ji bo ve mesela Türkiye'ye go darbe jî bu o ve Rusya Avrupa Amerika'yı jî Türkiye dve ülkede xebatek heye hevdîdîtin heye dve de diyalogu de diplomasiye de berdewam dike ji bo mesela Kurda jî ez bawerim ki yani siyaseta Türkiye ne ji bo nehartiya Kurdaya ülkeye be çawa li herema Irak Kurdistan çawa diyaloga wê û Türkiye hükümeti berev diye piskirek divir de ev meseleye yani Dinav Türkiye'de o eğer go em bejin ki derva hem Suriye hem Kurde Suriye bejin piskirek PKK'ye yani PKK dinava Türkiye'de çıkas gavago insana be kuştun ev kasavu bike eylem çebi ve durdeci PKK ciki gavago destekavi hebe be haliyle yani ev hükümet ev parti ve dijivan be evcil goravi diplomasiye ke gavlın bir avitine ki. Belê kak Zîver Ozdemîr parlamenterê berî AK Partiyê ji Ankarayê te digelme de bû gelekî spas ji bo tevlîbûna te. Eyvallah başlar çavar. Spas ji bo weşî hetanha hûn bînerê me bûn.